Bimeze bite se? Sishaka twaburanye none hara. Sha nyine maze iminsi ndi busy ariko ari business nari mugiyemo muri no minsi. Ariko okay ntacyo wangeraho mu rugo tukabonana ariko hari aga service ngukeneyeho. Okay, urabona wa mukozi wanjye yaragiye. Nshaka ko unshakira umukozi nyine. Aja. Gusa abahungu ni bari sawa ariko sinzi. Kwa reba. Umukobwa. Allo? Umukobwa. Oya, umukobwa se. Sister wawe muvukana. Okay, nta kibazo nimba ari umwana mwiza. Ntacyo wambwira rwose. Wanamuzana reka ukanamwereka n'ahantu ntuye nta kibazo. Okay, shabu ndi mu rugo. Ndacyahari kabisa ngeraho muzana. Sawa nari mu mwanya. Sawa. Tigirize se agiye kuzana n'umukobwa buriya. Akashana ntacyo bitwaye. Aransanga hano. Ese bro ni hano? Nahanga Usko nayo twabanaga nawe mu sister. Yeah. Inzu niyo twabagamo wala. Nawe mu sister. Nukuri? Ariko ntabwo boss ari umwe. Babandi bayivemo barimo. Uyu mutipe yemukinabo. Ndivuga ngo twayibagamo, twakodeshaga nawe mu sister nyine. Ako byo ngombwa tushwana, umwaje kwe nondaje. Tanizi bibyara. Yewe nukora akazi nawe. Nari bitondagerageza. Injira. Yo bro. Naha wize se man. Shani hano Shani uburyohe kabisa. None se. Ntari kabisa ni sawa. Bro, I think ni dei. None se wale utujya kwa mama. Kanire biriko. Bro, ndikula. Reko. Averiko. Muri kureko. Ihutije kwa mama. Kanire. Rego mu. Sira ni kwasira. Nini sinzi wasanga yari mu gapozo ukuntu. Ako ni mwana mwiza ntarebe. Ndabona sikije. Ako nawe iyo myambarire ntabwo ivamo. Ako se bro nambaye nabi. Nari kumva gute se? Neze impamvu uri kwigira gutya niyi. Sobwo nawe utiyizeye. Oya! Umuntu se kojya kwambara amajinisi byagenze bite? Manje rero bizi ariko nambara ko nimbonye. Ako numvaga nabirenze nyine. Rega hano twarahabaga. Uri kwa musista nakubwiye. Twabanaga muri inzu turashwana mwaje uko nondaje. Ko nabo ari umutipe, no mutipe tumara igihe turazi. Ngo ntabwo muzi nyine. Ngo ni boss. Ako amukinga ubwo bushinzi y'ubusiga mu Burundi. Bro, usko buryo umuturage bushinze umuturage se ahantu uje. Ubushinzi n'ubuhe? Ahantu uje hari abatipe. Okay, naje mu kanya ndambara rumbi. Hano mfite myinshi. None sinagakunda abantu bambara uko bashaka. Ntabwo naguhanye mu rugo kare hose. Ntabwo nabikubujije. Okay, nta kibazo. None nzajya nambara nta kibazo bigera ku maguru ni. None se, nasibuze bimutwaye iki? Bimutwaye iki kuba nambaye? Utazakuza. Nambaye nabi. Utazashyira umuntu mu makosa ariko. Yishize. Tube tubiretse ariko nizere ko wenda utazanyimisha abantu. Utazansebye. Nta kibazo ko ndabona garuka. Wahabonye gute se? Ndabona nari. Shumutipe ntaribe rye. Unakore warabuze akazi. Bwabusazi bwose n'ubwo ryo wari ufite. Ubuhagarike. Nari bindabonetse. Shuwa. Muri sari ibintu biba birenze umuntu aba. Oya ariko se niba umuntu akwizeye. Nari se mfashe ku gatafari ke. None agasikije nyine. Oya niyo nyambaro wapi. Okay, ndabihindura naje. naho ubundi mwana salamu oya chana
Kuburana. Nishobanye twicara na Umuntu ibiki ko ari jye mukuru. Okay. Ushobwenge. Rero nyine nabonye akazi namubonye gusa nose bamwita nde witwa nde sister Mubwira izina. Nitwa Nina. Nina. Okay. Rero njyewe ntabwo nkunze kuba mari mfite akazi kenshi gusa ndagira ngo tugirane amasezerano dukore kontra njyewe burya ntabwo njya muri ibintu bidafite amasezerano ubwo rero kanze nzane impapuro twandikirane twemerane imikorere sibyo Ikibazo? ntacyo reka nze nzizane dukore ayo masezerano Ubwo se turasinya kontara y'imyaka ingahe? ndaba nguhaye y'amezi 6 nibitwara neza tuzasinya iy'umwaka dukomeze tugende bityo bitewe n'uko nzaba mbona uko ikora akazi. Okay, nta kibazo. Kanze ndaje nta kibazo. Yeah. Kontra. Nisi niba nyine ako aya mafaranga ni menshi nabaho kontra kazi ko mu rugo. Mani nyine bura niba yafite Ariko ubwo ntabwo ari wowe. Akari amafaranga. Ubwo si we nyine abayazana ubundi. Ako se subizi nyine si bro. Tuyasanga ako zo ufite akazi kawe wa mugani aho kwizajya unyongerera. Ugize ngo iki? Yanza kugurira kana ibundangiye. Tegereze turebe nta wamenye. Cya gikobwa cyo gitudu ushomeri bunyije. Nzabara mbibona. Ariko se nawe imico mibi yawe niyo ituma nta mahirwe wabona. Mibi shise wowe. Kandi sinavuga ko nisuriye. Uzi ko warunsebeje neza kari kabaye. Ubinyibutse. Kuri uko nagupfutse mu maso. Ubinyibutse kera gatapari. Uzi ko gakandika nkavuka wiki. Ubwo ntutangiye. Akunza kugira muri turavukana mu gindo. Imico mibi yawe naza aho ikura. Okay, bro, kangwemerere. Wera kakanya, sibyo? Kwanza kugira ngo wemere neza iyo myenda ndayitwara. Mvakandi. Ntabwo nayisiga. Okay, ndagenda nyibike ahantu. No, ndayitwara. Basi ndayambara nje kureba. Ndabona narinje amasezerano aba hari ariko cy'ingenzi nyine no kuyasinya. Ndabona babanza ukareba ugacishamo amaso udasinya ibintu utazi. Nta kibazo ukanyisinya. Banza usome. Amafaranga nyine ndabona arayo tu nta kibazo ndabona ari menshi. Imbawe menshi. Nta kibazo. Ngende byo amafaranga gusa nyine nta kibazo. Sana mbanze. Bro, reka ariko cikumiza ibintu kubera iki? Agasinyi kanje. Ndabona bira. Nta kibazo. Aho kanyi. Akira banza usinye hano. Okay. Nta kibazo nabirangiye. Ubwo wowe? Yes. Okay. Bro, nagenda muraza kuvugana. Sawa, wewe turi kumwe nta kibazo. Okay. Sisa akazi keza rero. Nari turavugana. Bansebya. Ngwanyitse icyumba se boss. Okay, kanze mwereke icyumba cyawe. Ni wowe? Sana n'inkumbuye byatari. Sana neza. Naraye nzanye umukozi. Reka mwereke utuntu two gukora. Siko natungwa no ku
usanga uba ahangaha kubera nanjye nari inzu nayibaye ahangaha none rero ugarutse iwawe ndisanga rwose niko bimeze ngaho ngwino rero shiri nyine urumva sibyo ntewe nari nkumbuye uraje sha nanjye nuko nyine nari ngukumbuye pe gusa shiri uba wicaye hano nyine sibyo uba wicaye hano ndeba uwo mukozi ndeba akanagutunganyiriza gusa simbizi nimba bizi kubikora ariko reka ngerageze mubwiye sibyo urabizi njyewe mva ntabirenze kuri njyewe buri kimwe cyose kuri we ntacyo shiri ni ukuri ndagukunda cyane urakoze cyane ndaje nturambirwe akubwiwe si bose ko mangira ndetse umwuka urabuze awe napfuye dadi ntibishoboka yarwaye abazimusi akangaje se ko numva ahumeka nk'uwabuze umwuka hewe kamwongera umwuka ndabona nta sida What? Ni ibiki? Ni ibiki kutambwira? shari wanjye ndabona yakenze reka njye kumwirebera Wambwiye? Nina? Okay, boss, sorry. Ni ibiki? Nta kintu kibaye ariko. Nta kintu kibaye boss. igihe yagendeye shari ko watinze ngaho